Skijalište Obudojevica nalazi se na Zlatiboru, odmah preko puta početne stanice gondole. Na skijalištu postoji nekoliko staza koje su opremljene instalacijama za izvlačenje skijaša do vrha staze. Vas je pitiš uopšte sad? Gde idu svi? Na samom skijalištu postoji nekoliko škola skijanja gde se mogu uzeti pojedinačni ili grupni časovi. Takođe, na skijalištu možete iznajmiti opremu za skijanje. Cena poludnevnog ski pasa za odrasle sa iznajmljenom opremom je 2500 dinara, a cena celodnevnog je 3000 dinara.